Yeah, the radio say. Yeah. And you koye ma. Oh, weekend no. Weather na ye. Weather no muchele pa. Oh, okay. Okay. Sandra na etiafe no. No baby ano be gina condition no anim. So no. Ya no show de no. Heat one the body. Afne. Oni mo sound so come wa ya de. Okay, ya no dia too. O sound so pa. Ani bia mo so ebo on trim no sa. Abenko. Mate CJ, mame na wase na mema atiefo nyina achen. Yaba biem na yeda joda. Na ensaba hodo da bokata no ede aba na mede ema oyi. Na me kwa the Ghanaian Times e ha wo hwanim ha ya. Wo de atudwa menima nano memenda. Obi a wo ye event say ya ware na ye yi ode hye memenda de. Monko se wate. Na maboka ensuo no to pa na me dwe mo ho anya de keto aduku ba ye se okọ wacha ye na si o wacha ye me hu videos bia ye ensuo no etete to form mo ye adaka esi canopy asere na obi asore eja ho na make us say ebe ye bibi atisa say at least ya bemben metuofo na omoma yen ebia edase ewiemu bete ebia edase eno no nkanya bado one say over the years in the metuofo na nkofo nse dan for masem say the omo kan dem accurate yes say accurate enti say wote metuofo announcement kokobo na ka say we dey nya no kre nso bi anta asembe for wase and dey no krepa enti eno ne asemba kwa ye bekan wo hwe mu pa Ghanaian Times e de ho amane aba nti munyina mo nkosa wate menim se koye yi a e ka beba because de koye pa no bi won mo ntu menya adaje na de ye nsenso no ase etwa na agaya na fe wasanja agum enti ebema bebre na akra ba mabu enti mo bia mo ye event weekend we se na ye yi na se ya ware mo nkose why bibia ba ye fine next time ye tu sana mona ya moma ye membe metufo na ye nyinchi mu kakra intense se beba no sa but anyaba na eno chi no ma me famra kratafa to so miensa na ye ni nkomo ene wo hwemu a se nipa kumu ni ade na kromo hanom na de bia ye ka ho asem sa no ye yama na ba ye se a daily trend a daily ade eno ade a ye normal ya wose agitum but agitum a enye ye mede wo kwa akopie mu ewo asimbreku na wasofo bia wono ena yesofo panya woda Truth Redemption Church ano ye friend ya wo so 55 years ono ane yire Victoria owuso ono 51 ye dodo na freda na bruwa onne yire kwa afuom kokwa afuom o ekọ ya efe obaye na yire nka ne ho abusua ne ma ebisa no na bruwa wen bruwa so onyame ne na kwa afuom mi wan so na nipa bi so mo so sa ja ise de enim wo akwa afuom pen sa meti yi wo afo bi kra twetwa no wa chia o ahu aja onipa ne che wa ohun sa wo ne wo yire na wo ho ya mo sisa koko ya mo papa koko boaboa no nti aba ne se na obegina fe be ka se wo hu wo yire atiefo tia timamofo yi bi ni ade bosem mu ko renren mu kokoko fo ko hwe ya wo makọ hu na bruwa wo bra ne ti eni so enti o mo ko na bruwa ye one ne kunu ye yosofo panyi ekoye no yakuno atwa ne ti nti o mo ko to krubinsin se ye kase no abusua ne ma no enhu o mo mameti ama nanu memenda kra na mo de nchemu ba ese ba bia mo mameti ni wo no wo mo hwehwe na wasofo yankasa de posifo asori mu a wo posifo nchen ye keka enipa be se ahanum 500 ena kwabo shemu wo posifo akache a na wo hwa se wo mo yi osofo yi ma wo no mo mro ni kuni bi enya san so ba bi ko wo de etire na kwhye no onfamra esan so no ne di kan beka se wo kwafo nyo na ire ne koye na so nipa bi ehunu so wo mo ko wo mo so eto wo mo wa afuo mu ho mo chese no mo mienu ena wo afuo mu ho enti sade na asem a kan ansisi so no chese na nabru wa wo no onihu bi enti eno ho asem awoda bokata Ghanaian Times mu katafa etoso miensa enchemu no aye bebre no mpacho osaka bia obetumi akenkan edi amame na mede wo ebewie wo Ghanaian Times mu no katafa etoso edunson na wonim se na no fieda na Burkina Faso afeya mu no mprenu so ya abantugo asojafo ne asrafo atu na moyi na ye kasai no ECOWAS eba no abibi mato han ma aye abiman ni nyina ka bomu ko no na wo mo ekasai wo mo president eye Umaru Sisoko Embalo
One ye ECOWAS chairman. What the nkrata ba bonti no chi na EU so the nkrata ba. Wo mu nyina be condemn chese ku na akwaso e wo Burkina Faso no. Entwa ye enkoye amamra ane se democracy etie no enye no ene omo de yedwuma. Na mo omo de kokko abo say enkwankosi afa ye besimu eye July bosumi mu no 2024 no na wo ma yedwom be bia ama eye Burkina Faso man no asanso akobra omode eye amamra no eye dwuma eno ene nkrata wo mo so dia babonten e wo da Ghanaian time da bokrata so achobi e dia ba abra wonim ekọ Blankson ai minim so yesini twani wonim no ai information asisi a ye pick and say ekọ Blankson or dia wan sorry too bad too bad ekọ Blankson information asisi a ye pick and say or dia wan sorry wa wonim no the picture na ayo 5 the atu Facebook sisi a no ekọ Blankson when you born anima pebeka say na maybe say you are some of the movies are me but I just can't remember movies need a bibri otua bibri I think sometime Krampona Inspector Bediako those times na oka squad no ho things we do for love right yeah and also cry no na owum eti over Facebook yeni apeni ekọ Blankson ni mfoni na eda Facebook no information ana paya ye pk and say nyankopon atonsa de afre no ayo amane picture no enda so kakra na omo nimu no ebia no obi nim no by face but ne din no kra no onim sa sa na afre no enti owura ekọ Blankson na nimfoni eda Facebook no yema ebusafo nyina yakọ in fact eguso a ye mu hwehwemu but this is the story with the news we are picking up enti the picture na eda Facebook no so obade en fa de kransie ye obade en fa de kransie ye ba mo wodie eda mansan ko mu obi a beko ayesa himfuchi ne bi didi bi achi ebi bedi kan ebi nso so beto aso ye be ma abusua ene obi bia na ye fan ne movies ahodo a wahye nyina ye be ma obi bia yakọ ene hyeden kese obade en fa de kra ensie ye mayen ye de nchemu ni bebre na beba ne movies ahodo a wa ye ni bi no yeah Sun City anything to do for love Sun City yeah abra yanko enimwe CJ mamento asoe na memfa won kokratafa etoso miensa odi no betwa to na yetimi akoyenim se wo sha na no ya beto odwa ese mankesim osofo bi ene eye wo hene bi omo ewo mankesim won mo akoku abai wa George na asobotwe no eno achi no omo kanokre ese omaku enipa miensa ena aka so ho amana ye enan na de otoso mienu no police fo akwakoyi na dankasa awo no na ya ni fie mu ahun ba bia se ba bia yekokoyi asoba akono wo makwakoyi awura no na mu ya wo mo esie ye no ewo ho na ye kasai no wo mo chese awura no e obi a na opabro chirako ene na ene ne counterpart osofo yi ye o madwen so mo betumi aboa no na wo mo etu sa na mo no na wo mo chese o mo hia baiwa no ewo asinfoso highway no so ene wo mo ku no na ye kasai no o ma sachi abrante ba kwa efe no abe ono ne yesi oye mesin womache no sanse wono na ya ne nanabo ne pama ne kotu amna woni fie ho no na branches so moche no waje to so ndede ekoso woni mu hwe ye bo ne pass won kotu amna no so otu ba ko bi oje 50 Ghana na no kwa na no otua no 20 ne 30 ontua mum enti ono de adwuma no koye ye no kokoji ni sika nazo ogusu oposifo kukuma wo mo ye ensem ne mo hwehwe mu oposifo bodwa e wo mankasim kro ne mo kire se mabuku e wo ho no ma wo na ehye e bo ban wo krom hodom no wo wonim se de ekoso nim hu bi no ye wanim na beka no kre wo kire se mabu ni nyina tete wo mo de omunim ho he oposifo gusu e ye hwehwe mu na wo gusu so kai se wo ye busuani na wate da se wo ba ne sa nipa mienu we edin sa wo so din kita ho se bi o mo peso onam wo mo so no kwa brochira beyi police force trentem na wo mo enye hwehwemu emfa ho kwojo ponkroma so na edi to dwa se nei na hwehwe bi ba ese ahwe yi Ghana kokko na bedru ba bi no
yentumi enkra enko wiase dwama so biem ena mo se ehihye bia eba ene se de omo kan de kokosie no ene se oman bia wo kokko a wodua oman ne so no esai ensase anase yebu nua wo bra enuane ye nua no wo mo chese kokko bia fi sa aman ne so beba no wo mo nyintum na eno ena ye kojo pon kroma dia de sere etudwa eso mo hye kwan mo befa so na wo maboa support sa maman ya wo mo edua kokko do kokko edi kokko tu kwan no na sa enkita odie no enwie peye etiwe no eye EU parliament a wo mo disanhye yaba wo mo so mo baye no kete enti krom hanom na yebu nua basa yes ye kwaye ese ye forest no ye nya ya esunsun sanso no ebeka kokko na yedua no aho na yesi ye di tu kwan na nya bia ye kokko kuani na akwafom na akoye kwaye no basa ebekwa te kokko na beka Ghana entumi ntu kwan enko ba bia enti ye kokoba mpanyefo ede eba ema obia Abraham amena wase na yemfensi